Meni treba pola sata da izađem iz kreveta i onda se dovučem do kupaonice, tamo znači operem zube i sve, znači onda idem se obući. Prvo moram izvaditi cijeli moj ormar jer 3 sata biram što ću obući, zato se i probudim ranije. Pa kad ujutro ustajem za školu se ne želim ustat. Iako se mama dere, meni se to zbilja ne da, ja to ne želim. Ja bi još barem 5 minuta. Ja spavam u krevetu, a moja mama ulazi u sobu i kaže Luka, ustani. I ja kažem, mama, molim te još 5 minuta. I mama mi da 5 minuta. Kad prođe 5 minuta, opet mama u sobu, a ja mama još 5 minuta. Jednom riječu, zombi. Barem zombi. Nisam sva svoja dok ne dođem, malo dok se ne umijem. Uglavnom teturam i kasnim, vrlo često zato jer ne spremim stvari navečer, pošto učim uglavnom do kasna. Dižem se teoretski ovak da si prvo kralježnicu cijelu ispucam, onda nekako onda se nekako dižem valjda, ne znam ja sama kako. Mislim, toliko sam umorna da se toga točno ni ne sjećam. Znači kad se obučem onda idem spremiti knjige, ponoviti još do školu i onda prije nego što izađem se još jedan put idem presvući jer vidim da to zbilja nije dobro i onda jednostavno izađem iz kuće i trčim u školu jer kasnim.